Menteri Ketenaga Parliamentary Affairs Kiren Rijiju lapan mana babaro nyau tuli kenyuan bami khmat ya kari shan gan sami Malaysia kiri bakongsan bani keren halor ke operation sendur ban penpau ya jingkut jemut jam ke India Persya ya kikam leno. Presiden Draupadi Murmu pada Menteri Rabado Kare Narendra Modi kilai kublai ya Vice President Jagdeep Dhankar ha kesing ha jong Haba ajing keren ke jinglang paiba akan di Nakara Gujarat Menteri Ketenaga Kampo yang kesoka pedang wa Amit Shah ulong ba ke operation sendur ke lapan pau ya ke jingkela ke bakrau ha ki kam ya dari jong ke India. Directorate General of Foreign Trade lapan mana ya ke jing perking batmai jong ke kat ling halor ke jingwan rai kartu ke negimar na Bangladesh India. Menteri kena bakmi ya ketenat ya dari Sanjay Seth Salam ya kejing dan nikmat jong ke India ha kawat bakat nyau jong ke Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 5 Raja Rapsan ke Banlang Halangkawi Malaysia nado ke Arpo Tarik hado ke Arpo Tarik mentau benai.